نداء الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katawtay manghuran sing kami hapag-iman, mga kanungnungan sing kami haagam Islam, yarinisab kita ni launta ha programa sin Nidaul Islam bilang launta mabilang ini pagpanuntut ilmu, pagpangadji sin kita niyo labay ding ha Quran iban ding ha sunna sin panghunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga katawtay manghuran, hitukbal na tuin sa taud-taud pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa taud-taud pupudjihan sa sanglitan patuhan na to Rabbul Alamin. Labi awla na mga kiulungan sin Allah ta'ala, in kita niyo masi-masi dirihilan parwaktuhan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, yari hababaw sin gobi ng anan murah-murahan in kabuhi sing kita niyo di hababo sin gumiini mahinang natu taytayan dan launta pahikasan niyang sing kita niyo hulaan haadlaw mahuli karna in dunya ini pilang taytayan sadya sing kita niyo bukunda ini launta in launta kakkal paghulaan sing kita niyo maalum katu tanyo in ini sa hasabab sin kabunyi-bunyihan sin dunya, kaingin-inginan sin dunya, aun waktu biakatu tan yung manusia magkalupa sin maksud. In sa kaula-ula, in kita niyo di hababo sin gumi, hasabab sin kabisihan, hasabab sin kaligapan, kalupahan sin kita niyo, aun uuwian sin kita niyo paghuulaan kakkal. Aun waktu makasayo na sadya bang doon na hanaja sa karatal maut. Na inyatu na wayroon na karahan niya mga katawtay manghuran ko agam Islam. Hangkan magsarang sukul kita niyo, dihilan kita niyo sin Allah Ta'ala akkal fikilan, salta yan in Quran mahamulya. Iwan sin sunna sin panghunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu ini in ubat singkatan hikasan yang si manusia apabila in sila umarap papahindu papamandu sin Quran iban sin hadis sin panghunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yan in mga katawtay manghuran sin kita niyo magpapatumtum labi-labi na in mga kakuruhan sin kita niyo mulya di magbati lawol magpatumtum katu taniyo parkala sin agama Islam amo in mahinang parsababan hikabulat sin pikilan nato tungod parkala pag-agama hangkan mga katawtay manghuran sin kami muna patumtum sin ginhawabaran namo nalasahon nato in mga kakuruhan nato mulya amo hindi magbati lawol magpatumtum manghimati katu tanyo sin parkala agama labi-labi na amo in parkala agama kya lulupahan sin biya katu tanyo nahangkan magsarang sukul kita kanila sin pagpatumtum nila katu di magbugto dum adlaw in pagpatumtum habe ni tiranan. Demikian kiasunuan ni sab sin pagpatumtum labay ding ha radio halabay ding ha aikum na ini ni namuas na sadya in mga kaguruhan sin kita niyo ding ha panaksil ha adlaw kana kalna in mga kaguruhan sin kita niyo apabila in sila nagpasad wala nagpatumtum wala nila piyakay in uno kapanyapan tiranan hikasung sin da'wa hikasung sinamuin pagpatumtum haagam Islam nagpasad in sila na mahinang yatto gaggat mahinang yatto parsabaman hikataksil kanila
Nahabiyayaon akon mayroon na tataksilan kanila sabab na yan na si maplag mga katawtay manghuran. Yan in Facebook. Yan in katan. Nauno pa mga katawtay manghuran ko haakam Islam. Ay nga sabab yato, in pangadjaan singkitan yung harum ini, din laung ta tawfik sin Allahu Ta'ala kamu hakakaus-gausan, dahing ha mga manyo tiyo pangadjaan, faidatun fi syahri Rajab. Kapaidahan tungod pa bulan Rajab, pagkain kita niyo yari na halaw man sim bulan Rajab, mga katawtay manghuran, magdurunggo-dunggo na isab katutan niyo in bulan Ramadan, pagkubusin bulan Rajab, sumud in bulan Sya'ban, pagpuwasin bulan Sya'ban, sumud na in bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, utuhan namu, paabuta kami habulan sa halga-halga, bulan sa lagu-lagu, amuna in bulan Ramadan. Murah-murahan in kita niyukatan, in sa suko yarisin nananinghog kimikita sin programa ini, na murah-murahan in kita niyukatan, pasampayon, paabuton sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan, hasupaya makahampit kita niyo sin diara, lulutuanan sa lagu-lagu, karayawan sa lagu-lagu, lipat manglipat, di natukabakan haduka ing Ramadan, in tutungbasan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan, wan sarapat tum adlaw, hipangindwa na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo in mga salafus salih, in mga kasahabatan, tumunga pabiyahan in tahun, at iniunong bulan pa in bulan Ramadan, asal hipangingindwa na linayat to. Sambil na sadya mo in pasuukon sin Allah Ta'ala kanila, di magbukto in pangindwaan nila, Allahumma ballighna Ramadan. Habiyaw pila bulan dakuman. Bisan yan, labi dakuman hang kabulan, mga katawtay manghuran, na sumud na in bulan Ramadan. Na kaunahan sin kita niyo, na baba dinihilan kita niyo parwaktuhan, dinihilan pa kita sin Allah Ta'ala kabuhi, na pasungon na to, in huminang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May kaunahan sin kita niyo, maglain na kita niyo dahil hinang kangian, maglain na kita niyo dahil hinang maksiat, maglain na kita niyo dahil hinang kajahulakaan, maun pahinang hikaulong rida, maun pahinang pahikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo, karena dun hayanda in paruntungan sin kita ni manusia na may inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biya na sin sambat, in pangadjian sin kita niyo, maniyo tiyo, laung tadiha ini, kalabbihan, alamin laung ta, kapaidahan. Uno laung ta, in kapaidahan, atawakan uno in biya mga panghindu kato sin agama Islam, bang dumatong in bulan Rajab biya ini. Ha? Karena in bulan Rajab, daing ha mga bulan, lamod siya daing ha mga bulan, amin hangputak 2 bulan, habuk na siya rin dito hato, bulan Rajab. Doon. Syahru Rajab, huwa syahru sabi' min syuhuri sanatil hijriyah. Ini ni mga katawtay manghuran, suway ito din biyakato, tanin na wal Muslim. Lami-lami na, in mga kaamaan, kainaan, na hi-educate na to, in kaanakan na to, tungod parkala sin pag-agama. Hipatumtum kanila, hipaingat kanila in mga patahunan at tawakan in mga biulanan sin hijriya. Sin amin bulan sin piyapan jari sin Allah Ta'ala dun haon, amin hipaingat ka to tanyo. Mga katawtay manghuran. Naam pabihabiyayaon, miyabot na sadya 5 asubuhon mo bang unim bulan ini? Di misang kaingatan. Amo rin kaingatan in bulan February. In bulan January, February. Amo ya 20 matak na sadya ha, lawm pikilan si mga kabataan. Naisin taksilon? In taksilon in mga kamaumasan. Sawab sin pagpasad nila. Na mga katawtay manghuran patumtumsin kami, hari na to nalong ta kahinduan. Hari na to nakagausang kahinduan
kapatumtuman in mga kaanakan singkitan yu tungod parkala pag-agama na aong kamadrasahan. Ihatod na to in mga kaanakan na to mga di sin agama bukon amoy in pagtuyo-tuyuan sadya in pagpangadji dunya. Tumtumon singkitan yu iyan parkala pagdunya sadya adapon pagpangadji pag-akhirat amo yan in pinakasahalga-halga pinakasalagulagu amo yan inaasuruhon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran. Nangkan parayaw na to. Nalabi na indayaw, nangangadji sin parkala agama, nangangadji resab sin parkala pag dunya, amin wala niya kialigap sin parkala pag akhirat. Nararana indo ini, labi na indayaw niya. Ayaw sadya, narain pag dunya, kialupahan in pag akhirat. Biyanin, aun kamatauran habayaun di maragbus di majatu ha mga kainaan ha mga kaamaan ha mga kamumaasan sa hiutu hiinda di makaingat sin parkala pag-agam di makaingat magbasa sin alipbata bangman sadya hiinda hiutu maingat mag-ABC lamuin yaunin ingat kapandaya magbahasa anggalis yato in kamatauran mimikit hajantong sin mga kamumaasan habayaon. Nakaunahan sin kita ni magpinda mga katawtay manghuran. Pindahon sin kita ni hal na to. Ayaw magpasa bang parkala pag-agama. Sabihan na si Sambat, in bulan Rajab, in siya ini mabihambok sa ding ha mga amuin hikapito bulan. Ding ha bulan amuin hang halom sin hang katahon niyon. Hikapito siya. Ini ni kiawa siya istuqa ismuhu minat tarjib. Kiawa inamin Rajab in root word niya na nakkiawa siya din doon ding hatarjib. Makna sin at-tarjib ay at-ta'zim. Makna sin ta'zim ay panglagbui. Panglagbui din doon haon. Lianna al-jahiliyah hasupaya kaingatan ta لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه ولا يستحلون القتال فيه. Yani in mga hinang sawab in mga tao jahiliya nakauna tinaway ping ka Islam yaw ning ka jahil nila in kaunan nila lialaggo nila in bulan ini bang dumatong in bulan Rajab lialaggo nila wala yastahilluna alqital fi wala nila hiyarus dun haon in pag-asagduko bang dumatong ibulan Rajab istapon nila ceasefire bang bulan Rajab sabab lialaggo nila in bulan ini dahil mga ashurul hurum bang dumatong in mga ini misang pabiyadin in pagpuntara nila misang pabiyadin in pagbanta nila imparbantahan sin haahantara sin sila bang dumatong imbulan Rajab maaon impag siyuluti humundong impag asagdo impag anyaya dunhan wayroon karunukan mo uno-uno dang bang inibiyahan am insuara mangi suara sin am ilong ta tungod sin mga sanjata nila puddang nila na wayroon kakwanan mo kanunukan mo bang bulan Rajab bihan in panglagguin nila wa kana yusamma Rajab al-Asam habukting ha mga amin pagtawahon in bulan Rajab ini Rajabul Asam imakna sin al-Asam bang mga pakato pamano siya at inamin tagatay nga sa wayroon nakad kanunuan di makarungog may tayato liannahu kana la yusma'u fihi harakatu qital wala sawtun silah liannahu min al-ashhurul hurum kal asammi alladhi la yasma' yatto kakitan na to inamiin makna ini dengha lisanul arab in sawab dun hauning kaunan may tasangkyanganan law ta Rajabul Asam tinamiin wayrong kanunukan mo sablaw na liannahu kana kaunanu la yusma'u fi harakatul kita wayrong misan karunukan mo
amuin magbuno atawa ka maglagot magpuddang way misan kulatok biyahan si mapuddang wayron kanunukan den dun haon iban wayron misan tingog suara si mga amuin bang magpuddang maglagot biyan kanunukan mo sayan bang magbakin puddang sibo-sibo kasayuhan mo kanunukan mo ada pumbang bulan Rajab wayron neto den dun haon sabab liyalago nila ding hamanga minal ashurul hurum minal ashurul hurum ding hamanga muin mga bulan dun haun nakalando in pangharami nakalando in panglangisin Allah Ta'ala tungod pag-anya niya labi-labi na in tungod parkala pagbuno in pag-asagdugo bunal in katan par bulanan asal yang sin Allah Ta'ala imag-anya niya liang imag-anyaya, liang imag-asabdu, liang in pag amuin, uno-uno na hinang kangin, asal liang sinallahu ta'ala, waktu pa waktu, zaman pa zaman, ada pumbang habulan asyurul hurum, amuin 4 bulan ini, in launta, nakalando in panglangi sinallahu ta'ala diha ini. Dun. Kal asam, alladhi la yasma' bi'asin ta'u, amuin di makarungog yaon. Wayron agad. Aun waktu in umaw di sa makarungog. Aun waktu biya di misang pabiya di hindi makarungog in umaw. Nabiya dahantang bang dumatong in bulan Rajab mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yusammunahu ibaning kaunan aun waktu kaunan nila panganan nila in bulan Rajab munsilul asinna. Maay makna مخرج الرماه والسهام من أماكنها لأنهم كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونسال السهام إبطالا للقتال فيه وتعظيما له يري يعني ليس منسل الأسنة إن bulan Rajab أمنا لون مخرج الرماح igon nila in amin launta bang aun biya budjak yaon aun biya mga hagitong niya biya mahait dakuman atasan nila to igon amin yung bipuddang niya yung igon nila ito ima wasiham iban sinamin mga bawang sinamin panayaon igon nila yato kataan dahing haluga lamu impyak bubutangan liannahum may tayato hasupayin sababin sila yating kaunan nila bang sumud na imbulan Rajab naza'u asinnatar rima bang sumud na imbulan Rajab pag-igon nila tukatan at hinya wayroon pagbuno wayroon pag-asagdugo wayroon pag-anyaya bihanin hinang si mga time si mga jahiliya ibtalan lil kitab talon nila yatto inamin tungusin awon parbantahan haantara sin sila may stop dunhaon o ta'dhimal panglagguin nila habulan bulan Rajab. Syahrul Rajab min al-ashhurul hurum 4. In bulan Rajab ding hamanga nakalamu siya ding hamanga ashhurul hurum amin nasabot sing kita amin 4 bulan wa hiya 3 mutatabi'a. In 2 bulan ini sunod-sunod siya. Biya na sin Dzulqa'dah. Muna Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram ini sunod-sunod siya. Tu nasabot diha ini. In hikaupat niya thumma Rajab mahuli amuna in bulan Rajab nakapaot siya ini sin launta biasin habayan sin amu in launta ini si biasin 5 bayan Dzulhijjah. Amin yun ding ha sin 5 bay bulan yun. Nabiyon na bulan na kita sin Rajab. Nakapaot iban sin Sha'ban. Nabi asin firman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum yari imbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul taubah ayat 4 tagunum sabunatun in Allah subhanahu ini iddata imbilangan sim mga bulan hadarat sin Allah Ta'ala pa Allah subhanahu wa ta'ala hang putag 2 bulan imag na siya ding Muharram sambil pa
laung tapa kahinapusan simbulan amin Dhul Hijjah. Dahil dunhan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dahil dunhan mga katautay manghuran hangkutag dua. Yan in asal kia lulukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala hakapapanjarin niya sin pitong lapis langit iban sin gumi minha arba'atun hurum. Halom sin hangkutag 2 bulan at tinamunin hang katahon aun siya rin doon nakabidda piyabidda sin Allah ta'ala 4 bulan amun biya sin nasabot sin kita doon haon. Demikian kabaita hadis wa fil hadis inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat Dhul Qa'dati wa Dhul Hijjati wal Muharram wa Rajab syahrun mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yariin kabaita deng mga hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam samuntat in zaman atin miya magad siya haliwut den dunhaon kuliling biasin ka hantang hadlaw kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin 7 lapis langit iban sin gumi inhang katahon hangputag 2 bulan minha dunha putag 2 bulan aun doon 4 hurum 4 bulan amin namin piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala 3 mutawaliyat 2 imbulan nagsunod-sunod biya sin siya putaton amin Dhul Qa'dah Dhul Hijjah iwan sin Muharram nagsunod into bulan ini. Diyan na sinsambat Ashurul Hurum mga ini nakalando in pangharami sin Allah ta'ala in pag-anyaya. Labi-labi na in pag-asag dugo. Bang nabisarata in times in mga jahiliya atasan nila istap atasan nila yundong in pag-asag dugo in pagpuntara sa hazaman sing kita niyo habiyayaun Muslim sibu nagaanya-anyayahi wayroon panghalgai sin kahuhurmatan sin dugo sin tay manghud niya katawakkalan niya panawagan dugo intay manghud niya misambukon ha am ilong tahaw no na bang niya kabayaan wayroon pagpika sibu dah bulan Rajab sibu dah bulan Ramadan bang kumatul iliman niya patay manghud niya na magaan kanya mangasag dugo patay manghud niya aun waktu had sa jabis saraman tiyo karunungan niya bukon marayaw amunat mangdahi kanya mangdahi pang ami mangdahi isug kanya atasan niya ba usun niya sinamuin basi-basi yaw ikamula sintay manghud niya na tumtumahaad law mahuli maaon dain pagkisas maaon dain pagtiyaksili sumukot da kay min manghud mo yan pianawagan mo dugo hawayroon kaunon hawayroon kapatut hukumun da kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan mga katawtin pag anad-anaran sing kita niyo inamuin pupuun na to in mangdihil kita niyo anyaya mangdihil kita niyo amoy kapirigluhan hatay manghud sing kita niyo Muslim labi-labi na mga katawtay manghuran ko haagam Islam at niya aniban na to impag-anyaya mga kataw maalum ka to taniyo iba simbulan Rajab inini nakapatiut siya simbulan Jumadil bulalin Jumada Jumadil Ula Jumadil Akhir pagubos yatong Rajab hao nakapaut siya sin bulan Sya'ban amoyat mga piyol panga palangwan ko haagam Islam in hadis yato kawakan na to ini sahihul Bukhari wa Muslim at muttafaqun alayh wa hadhihi al-ashhur al-hurum allati minha shahru Rajab ashharun 'azimatun 'inda Allah ta'ala yahrumu fiha dhulmun nafs
باقتراف المعاصي وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم لأنها آكل وأبلغ في الإثم من غيرها فالظلم والذنب إن كان منهيا عنه في غيرها من الشهور إلا أنه آكد تحريما فيها لعظمها وشدة حرمتها عند الله تعالى. Maka ulungan Allah subhanahu wa ta'ala in habulan ini tingha mga ashurul hurum bulan Rajab tingha mga bulan sa lagu-lagu pahadarat sin Allah ta'ala. Malago pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala yahrumu fiha zulmun nafs. Habulan ini hiyaram sin Allah ta'ala diha ini in mag-anyaya pagin hawabaran. Mangdihil kau kaanyayahan pagin hawabaran kaya pagin hawabaran sin pagkahimu manusia. Muna-muna pagin hawabaran mo. Sawab nafs, mabilang siya ginhawa. Nakalando impang harami sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ini. Biqtirafil ma'asi labay na hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala iman sin makahinang kau mangliulakad kau sin kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in zulmun nafs impang anyaya hagin hawabaran nahab na bahagi siya nagdua mga katawtay manghuran. Muna hasabab sin hasabab sin kakahinang mo amin nakahinang kau maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang mo inliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Zulmiyat anyayat to yanyaya mo ingin hawabaran mo. Ini karwania amuna in tarku ta'a min tinggalan mo in hinang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy kawajiban dia akay mo sin Allah ta'ala magsambahayang dia akan ko sin Allah ta'ala sambahayang 5 waktu sakali titinggalan mo inya to mabilang panganyaya mo pagin hawbaran mo sabab tinggalan mo india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno na dia akan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin mabilang yatu panganyaya sin kita niyo yan niyaram yatu sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran ku haakam Islam sa tadi hay ini farmasin Allah ta'ala dalil niya fala tadlimu fihin nafusakum yatu suratul Taubah ayat 4 kawakan natu makna niya ay ayaw ni pag-anyayaha ingin hawabaran niyo diha mga bulan ini. Hamuna amin ashurul hurum nasabot sin kita din di hari mga katawtay manghuran. Buko ni makna niya diha ini sadya hindi kita niyo mag-anyaya tini mapuas ning hayat to okay na. Why? Sibu daha bulan ini ashurul hurum iman si kaywan ng bulan masira hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-anyaya. Adapun ha mga biulanan ini nakalando indusa. Inya lipat indusa si manusia ha mga biulanan ini. Namang kausap nakahinang sing karayawan na lipat isab. Lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran ku haakam Islam. Amuyat to. Ayaw niyo pag-anyayaha diha ini hagi ingin hawabaran niyo la sabab dun haun nakalando in iban labi in dusan niya bang nakahinang imano siya kaanyayahan ha mga biulanan ini nakalando in dusa labi in dusa in kangian niya dahing hamaduay ning ha mga bulan biya nasisambat kabalikan namo ya bulan dua in kaymanan na dusa ra isab. Adapun habulan ini lipatun indusa mo. Nahangkan us-usun na to mga katawtay manghuran in pagtawbat bangkitan niyo kapangannya ya patay manghuta us-usun na to. Impangannya ya mumadungay bulan harugay bulan kaymanan bukun hasurul hurum na
biddain panganyaya mo diha ini. Bangkaw nakapangustaw alta sintay mangud mo. Habulan ini nalando mga kataw tay manghuran lipat ingkangian. Bihan. Fadhulmu wadham'in kaanyayahan iba sindusa. Minsan pengkaunan ni insal iniliangan sinallahu ta'ala hamarukain niya bulan adapun diha ini biya na sinsambat impang haramikan niya nakalando. Nakalando hasabab sin amo inkalakbuan kahurmatan niya diha ini lakalando impang haram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biita pahi Qatada rahimahullah subhanahu wa ta'ala qala Qatada rahimahullah inna dhulma fil ashuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran inna Allah wizran min adh-dhulmi fihi ma siwaha wa in kana dhulmu ala kulli halin 'aziman walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Yaitu kawakan na tafsir at-Tabari iban sin tafsir Ibn Kathir yariin angihi Qatada rahimahullah kaulungan sa sinallahu ta'ala sabunatu law na impag-anyaya inna dhulma fil ashuril hurum hamanga ashurul hurum yattu labi inkalagguan singkangian iban sindusa labi dahing hamanga amin kaanyayahan hinang maduwa inding ashurul hurum duwaing habulan nito. Wa in kana dhulmu misan pingkao na sinamiin kaanyayahan yan doon hatiap-tiap hal na asal hiyaram sinallahu ta'ala malago indusa sumagawain Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha sumagawain Allah subhanahu wa ta'ala na siya magbaya-baya manjarin niya amo inlaguun impakaradyaan yan haununo na kabayaan niya karena siya intagdapo siya intag ukumilik siya intag baya-baya singkatan piyapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasababiyat itong mga palangon kwa agam Islam yajibu ala al-muslim ta'zimul ashurul hurum biltizami hududillahi ta'ala fiha wajib habiyakatong muslim nagguwal kita niyo umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang dumatong imbulan ding mga syuruhurum biya simbulan Rajab nadihilan na to atinya kalalagpuan kaharkaan sa biya di ini dagbus niya biya di ini panghurmat na to biya di ini panglago na to labay ding iltizam kaw am immatutuod am inlando in pagpayumo amin kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala di ka mangliulakad hinangun mo uno-uno isyara sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno liyaway ding Quran iban ding sunnah wa ikamati faraidihi iban biyadiin dagbus panglago ita amin hitunay mo hitindog mo mga kafardu-farduan niya amin piardo sin Allah ta'ala marikatu tanibilang ipon sin Allah ta'ala biya na sin sambahayang 5 waktu impagpuasa habulan Ramadan impaghaji habulan bulan paghaji hamanga sila aun nagaus labi-labihan nin anta karena kaya wajiban na sila dun fardu piardo sin Allah ta'ala kanila adapun imbiakato kulang na wala kaya pardo kato imagnaik haji hawairun altata adapun hamanga sila tagaata na dun haon piardo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala mang sila makakausna wa adai wajibatihi ibang pagtunay sin mga kawajib-wajiban niya napila ni mga kamusliman habayaon na naligap wala titunay ing mga kawajiban nila والحرص على طاعته وعبادته على الوجه الذي يرضيه عنه iban pagpayudun haon hapagtaat patuhan iban hapag-ibadat kaniya doon hatibayhuan amuin hikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala dun haon
Ayaw ko maghinang sindi na hikakarida kay mo. Biya din dagbos. Ayaw ko maghinang sinhinang yan. Sin bukun na panuguti sin Quran. Bukun na halaw haturan sin syara. Biya na sinhabi yung bulan Rajab law nila bulan pag memi'raj. Wayron kabakan mo. Doon haon kamay tuod in pag mi'raj sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habulan Rajab. Way. Di kay ngatan doon haon khilaf in mga ulama. Iman bisan sa upama kamay doon haon sa upama habulan Rajab law niya. Wala da kita dia aksin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya bang dumatong imbulan ini na mag-ihtifal kita. Magpaon kita rin doon haon. Atin niya pag munyi-munyi law niya sabab sin pagmi'raj biasin magkahinang sindikato makkasusarihay ni magkahinangan pa nagguguwal pa tagapanghati haagam Islam sa himihinang sin ini sinwayroon panuguti sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya wala na hinang sin mga kasahabatan labi-labi na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala na nuguti, wala nang jiyarihi, wala na kahinang simparkala ini. Nahangkan amuyat timbiyaw buwal sin mga kasahabatan. Naman kita nang hinang simbiya ini, parkala, mang dumatong imin, isimbiyaw buganta. Isimpiyang ikutanta. Hari ini piyangawanta yan. Na inaga ma Islam, impiyangawaan Quran iban sin hadith. Bihan mga katawtay manghuran. Nabangaong gimuwa mga hadis na may tamanunjuki habya ini. Hakalag ko alaw na simbulan Rajab. Bakaw nakahinang biyan ni karayawan mo. Inyan sumasaan na puting. Kamatauran puting in mga hadis na may tadunhan. Atawakang daib. Sa in kamatauran, hinang-hinang in mga hadis manunjuki pakalabbihan. Bangko na nakahinang habulan Rajab ini, bangko biya ini in karayawan. Ha, mga makawa na to da insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wal hadaru min zulmi nafsihi. Iban mga katotay manghuran sing kami haagam Islam, impanglago inato habya ini humpaghalli deng hapag anyayasin ginhawabaran labay deng ha makahinang sin mga maharimillah, mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makahinang kau wartikabi masakhitihi. Makahinang kau sin mga kabubungsihan niya. Halik kau dihay ni mga katotay manghuran. Na impag-ihtipal, impag-celebrate, ha mga biya ini, na habuk ding ha mga kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya kau kabungsihan sin Allah Ta'ala. Na wayroon sa manusia, amoy mabaya siya kabungsihan sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Mabaya sadya siya kaulungan, karidaan sin Allah Ta'ala. Sawa amoy ating paruntungan niya. Na mabaya kau, tinggaliin hinang yan. Balik kau pasara sin Allah Ta'ala. Balik kau pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw mo paagara ipag-agama doon haakal-akal mo. Ayaw mo paagaray pag-agama doon, hawa nafsu mo. Kana impag-agama bukon hawa nafsu. Ha, mga katawtay manghuran sin kami. Wa ta'addi hududihi subhanahu wa ta'ala. Iman, mangliulakad, hali kau, makapangliulakad kau, hakasara-saraan sin Allah Ta'ala. Amo na'y maghinang-hinang kau sin bukon na aturan sin syara. Mga yan hipagtag simbiyahan pangliulakad mabilang mga tawain halipulo ha atawakan luskuman hawayroon naraak sa iminang din dun ha ipagtagbiyahan ha mga sila ami mga tao matay na luskuman ni mga biyahan sa di mabaya maliso magdungog si luskuman sa inhinang yaw luskuman habihan mga katotay mga ron ko agam Islam. Atawakan halipuloy mga hinambiyayat to. Sinwala kau naraak. Atawakan himinang kau dun haon sinwayroon na misan liyabay. Amuin haaturan sinsara. Impagtag habiyayat to na amuin halipulo. Biyadahan bang kita aon nagdarauhanan
aon piangangaranta bilang hambuk organization aon hinang murais nakura sa kaluhuminang kau way misan panghatisin nakura mo way panghatisin mga majmua mo kada inhinang yaun labay ding ha amo inhangasin tumpukan intaw biyayat to halipulo los kumanin biyayat to misan pa biyadiin misan pa lumihinang mo marayaw inyat mo lumihinang karayawan sa hatat kala wala liyaway isun wala liyaway hamuin haaturan na to magdusa kaw gumada pamangi bukon marayaw biyahat to mga kato mag-anad-anad kita niyo inini bulansang patumtum sin kami namin ampain manusia amin ta karya salisin manusia maliso pagyanon amuin larak usul maliso pagyanon loskuman maliso pagyanon amilon niya inihalipulo sa inhinang atura inhinang hangkan mga katote manghuran bista-bistahon nato inhinang singkitan niyo atud-aturon nato kita niyo bukom mag-abbo na sa tinhinang balik kamo magbalik kita niyo pasarasin Allah subhanahu wa ta'ala humali kita niyo mga hinang hikamumula singkitan niyo labi-labi sari na hikamuin parkala hikamula simbaran mo bangman inikaw haaturan sinsara hihinang mo wayra to problema sa ayaw sadya malarak kumangi maluboy pag-agamam biyahan mga katawtay manguran kuha agam Islam iniyamuin mag-anad-anad kita niyo ayaw kita niyo mangliulakad hasarasin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ubos na jukup na pirahan na kita ni Quran pirahan na kita ni Rasul ay inyan tanda sindi kita niyo manjari maghinang-hinang kandiri sing kita niyo biyahan sabab di habulan ini fi hadhihi al-ashhur khassatan wa fi ghayriha min sa'ir ash-shuhur labi-labi na habulan ini iman sin madua ing bulan asal hiyaram sin Allah ta'ala in mag-anyaya am in long ta iban humanib kita niyo ding hamang kabubong siyan at ini hakatan biulanan hakatan parwaktuhan hakatan zaman dun haun kau na labi-labi na bang kau piara tung padihilan pa kau rijiki kabuhi sinallahu ta'ala piabot kita pa bulan Rajab na labi ni paghalita karena na lipat ingkangian niya mga katawtay manghuran po haagam Islam na tungod hari habulan ini law si mga kaibanan na mataod parihay ni mga hinang langga syara pa Allah subhanahu wa ta'ala amin wala na jari dun haon biana siya lam yathbut fi fadli syahri Rajab bi khususihi hadith wairun tud nabangkil kabaita hakalabbihan simbulan Rajab hamin hakatartantuhan niya biasa pa malon niya bagko nakapuasa law ni habulan Ramadan habulan Rajab ini biya ini artinya tartantun mo run haon mamuasa sadya kau bang dumatong imbulan Rajab di manjariyat iban wairuun hadis na mayta dito tutungod mga kalabihan din dun haon biya na simbita qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami syai'un minhu muayyan wala fi qiyami laylatin makhsusatin fi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah yari nagi sa amin tagdapusin sa Sahihul Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala wala law niya nabangkil wala tud nabangkil kaya baita hakalabyan simbulan Rajab wala fi siyami wala da nabangkil tungod kalagpuan simpagpuasa law na puasa ini habulan Rajab iban sim puasa mi law niya mintiyo ila tudhaon wala fi qiyamil layl demikian wala daysab dia am ilong tatungod manunjuki pag qiyamul layl bang kalau na kapag qiyamul layl habulan Rajab biya ini karayawan biya ini hari amo intiartan tumudun haon sadya
na wayroon niya to mga katawtay manghuran sa hinang kaubya sindugayin dahinang amo ilong tabulan dugaing amo in tiyutat sinsara ipapahinang kato ha amo yato mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasabab yato di taman jari pagdalil in mga bang aon ni hadis be ni kalabian sabab inyato biya na si sambat wala kya mayta hamoin hadis sahih gaman in mga hadis na mayta dito hato hadis munkar hadis makdhub mawdu'at in kami in longta in katantuhan kamatauran dun haon mga kaulungan sila Allah ta'ala la yajuzu takhsisu rajab bi'ibadatin muayyana di man jari magtaksis kaw amuin tu ila ummu dun haon law ni haburan bang habdo matong imbulan rajab di sadya ko mag-ibadat bihan biatin sampul niya di man jari ato pag-ubos iban sin pag-i'tiqad mo wa yu'taqadu fadluha fi khassa iban aun tu di-i'tiqad mo pangahagad mo tartanto dun haon hawak tu yawn ha inya to na di manjari biasin kasiyami ba'da ayyamihi biasin pagpuasa kaybanan mga yadlawan simbulan Rajab ini i'tiqad mo rin i'tiqadan li fadliha aw i'tiqad mo pangahad makalapihan niya aw qiyami ba'di layalihi atawa magtumindog ko sambahayang qiyamul layl ha hindi man sin Rajab yan sa iban i'tiqadan impang i'tiqad mo pangahad mo dunhaon hakalapihan niya aw takhsis bi adiyatin muayyana atau magtaksis kaw amuin mga dua-dua law na mintar tanto dua habulan Rajab na yato di manjari mga katawtay manghuran sawam law na iban nag-i'tiqad kaw doon hakalabihan niya fa kullu hada min al bid'ah mga yato hinang bid'ah ay hinang lang da syarap Allah taala hinang atin niya liulakad na kaupasara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hinang bago haagam Islam siyandig mo maun hawayruun puunan asal haaturan sin syara ding ha Quran iban ding sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala fadlun li ayyi waqtin ala waqtin akhar illa ma faddalahu syar'i bi naw'in min al-ibadah wala yuwayruun dun hauna min kalabihan si haka si mudah waktu maun pa waktu dugaing malaingkan ununo sadja dihilan kalabihan sin syara ding hamang jenis sin ibadat amin tiutat sin Allah subhanahu wa ta'ala law na inini aung kalabihan mahinang mo tupot na sadja rin dito hato mga katawtay mo atapon bang mayroon na ayaw na kaw day nunahon huminang hangkalaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala ittikhadu mawsimi ghayri al-mawasim al-shar'iyyah ka ba'di layali shahri Rabi'il Awwal allati yuqalu innaha laylatul Mawlid aw ba'di layali Rajab min al-bid'a allati lam yastahibbuha as-salaf wa lam yaf'aluha yato kabaytaha majmul fatawa ay ikhtisar niya at inang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah in kumawa ko mga musim at musim tinya hinangon mo lumuaw ni karayawan be ini ghair al mawasim maruwa ning mga musim karayawan na miintiyuta sin syara at himinang ko sab kay musuko mo biyasin ka ba'di layali shahr Rabiul Awwal biyasin kaybanan diuman habulan sin Rabiul Awwal hinangon mo rin dun haon ang may pagtagon nila yuqal innaha laylatul Mawlid law na dumlong niya Mawlid kapag anak kapag bata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan maghinang sila din dun haon mag-ihtifal magsilipit din dun haon yatin himinang kausap kayo mo aw ba'di layali Rajab atawa kay manan diuman sin bulan Rajab bihan inyato day nga mahinang bid'ah amuin wala longta kiharus wala nahinang sim mga salaful ummah sim mga sahabat tabi'in iban na sim mga upat ka imaman wala nagkahinang sin sila walam yaf'aluha wala nila nahinang mga biyayat biya sim mga magkahinang habiyayaong mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian habulan Rajab لا يجوز إفراد شهر رجب بالصيام واختصيصه بذلك دون سائر الشهور اعتقادا لفضله لئتون من جري أمين
tunggalun mo bulan Rajab ini hapag puasa. Aun ning mga manusia bang bulan na bulan Rajab akay man ang bulan di magpupuasa. Sabang dumatong bulan Rajab dun haon magtaksis siya rin dun haon. Tantuhon niya to daw sabang aun itikad niya nakabidda law ni bulan Rajab. Aun kalabihan niya rin dun ning hakaybanan. Nainyat to di manjari mga katawtay manghuran ko akam Islam sumanga wa isab lakin law samahu li kaunihi min al-ashhur al-hurum wa kana yasumu ghayrahu min al-ashhur al-hurum fala ba'as. Adapun sumanga wa isab bang siya namuasa habulan sa upama bulan Rajab nagsabtan habulan Rajab namuasa siya kaunan lawid sabab iniling ha mga ashhur al-hurum pusing kaunan niya namumuasa raysab si haduwaing bulan at tinagsabnan sadya habulan Rajab ini inya to erong problema. Di kita tu makalarak din dito hato biasa wabsim kiabaita biya na sing kiabaita hariwayat hadis sum minal hurum watruk. Pagpuasa ko ding ha mga hurum yan ataw tinggali. Tini ikaw magbaya-baya din dun haon. Wa kada law samahu ma'a Sya'ban wa Ramadan amma takhsisu Rajab bisyam fala yushra. Ada po biya day sab hayan ini bang siya sa upama siya namuasa ini indiyak mit ni ibang sin Sya'ban ima si Ramadan tini Rajab Sya'ban Ramadan diyak mit niya yato amma tahsiani adapun amma takhsisu Rajab bisyam adapun amuin tiartan niya sadya bulan Rajab pagpuasa inya tu wala yatu syara imbiatu mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala adap wa inna ma yushra fihi min as-siyam ma yushra'u fi ghayrihi min ash-shuhur kasiyam al-ithni wal khamis wal ayyam ath-thalathah al-bid wa siyam yawm wa iftar yawm ya adapun insyara dihay ini magpuasa kita biya day amre biya day sasin kasara maduain ding habulan niya biya na sin pagpuasa ha adlaw isnin tiap-tiap adlaw isnin tiap-tiap bulan bangsa kaba isnin mamuasa kau ya to di akan iman na hinang sinabi sallallahu alaihi wasallam sunnat niya kato may tin pagtuyo-tuyuan ta hinangunta in wala na hinang sinabi in wala na kiyatuwot niya inyaw sa mata-mata, di akan kato, malisok kita huminang. Impag tuyo-tuyuan ta, minuirun hasara. Amoy magtuyo kau, maglawag ko sing karayawan, mahadlaw mahuliway. Adapun inyaw, biyabayta, bang mabutin adlaw isnin, bang mabutin adlaw hamis, in Nabi sallallahu alaihi wasallam magpuasa. Sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga aun tuyad lawan ayyamal bil ding hangputag isa kasuwangan pahangputag din hangputag tu kasuwangan pahangputag upat pahangputag lima amoy ni ayyamal bil amoy mangmakato bulan damlag amoy law na full moon siya din hangputag tu kasuwangan pahangputag upat pahangputag lima doon hayan syara sin aramata nabang mabutin bulan yari ko labi-labi na yari ko habulan Rajab miyabutin pag pupuasa mo doon na haon na labi in karayawan lipat in karayawan mo mga katawtay manghuran ko haangam Islam demikyan pagpuasa amuin hang kaadlaw pagbuka hang kaadlaw at inamin ut-utan mo biyasin pagpuasa si Nabiullah Daud alaihi salam biyatin pagpuasa niya amuin ni mga dia akan sinsara mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin kiyabaita den dunhan kiyabaita hadis din kan Ibn Umar ini bang mabut na in bulan Rajab na puun ni mga manusia dun haon magkahinangan sinami imbukon na amin long taha aturan sinsara sambil butangan niya hatta yadauha fil jifan sambil magputang siya mga pagkaon amin long ta habubutangan niya luluunan ampay miya na kaung kamu kulu kaung kamu fa innama huwa syahrun ada sabab insya ada pun insayan bulan biada sim bulan long tahakaybanan doon di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana yu'azzimu ahlul jahiliyah habulan ini kaunan pa lialaggo
sim mga time sim mga jahiliya. Dunhaon na mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sangkan sambil kauna Ibnu Abbas pag ayat nila nang langis siya hapag puasa harajab hamin hakatiyaban hakatan at tinamin tiluakan sin deng hapanak na simbulan Rajab sambil pakai napusan piang langan sin Ibnu Abbas hasupa li alla yuttakhada idan supaya biya mga di nila mahinang law niya biya law tahari raya bang puas law niya maghaylaya na kita biyahan piya dito hato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian ini hatiku miabot na in waktu ilang minutaw pa tan kahinapusan law tasabuton na mo in agi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala صوم رجب بخصوصه أحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات yarin beta niya majmu tawa atinya tungod simpag puasa law niya bulan Rajab amuin hakatan Tuhan niya sadya puasa mo sadya bulan Rajab ini na mga kahadis-hadisan manunjuki matu katanya malamma sumagaw ada pulong niya sumagawa aw parinun inkama wala mawdu'a pa hinang pa in hadis dun haw manunjuki dun haon wayroon long tanangam do si mga ahlul ilm tungod dun haon amin mga hadis na may tasing kalabyan sin pagpuasa bulan Rajab amin tartanto niya sa jarun haon bundo kun ding mga yung kalamahan niya si mga kalabya dapon in katiluangan niya manunjuki hadis din dun haon mga ding hamang mawduat hinang hadis mga hinang hadis kaputingan katan nahangkan mga totay manghuran ayaw kita niyo makawa biya mga sukal-sukalan law niya yari na hadis na mayta kamu di huminang sin bulan Rajab yari kita yari na mayta hadis kalagbuan niya na inya to hadis kaputingan labi-labi na bang unom niya law niya bulan Rajab ini law niya pag may mi'raj kalagbuan sin karayawan inyan kaputingan mga katawte munghuran wayroon makawa na to karayawan gaman in makawa na to dusa na murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian sin kita niyo harum ini kalo insyaallah ta'ala kasupatan na to da laung tain pangadjian na to tungod bulan sin Rajab ini wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين